Uguoya ni utambite nteresiara nyiruwandini ya Muthara ni nyuma ya muntu umwe kubithukira micii yene utuku wa gukira umundi akimamakagie na binduki na kurathanga nyumba ciao ukirikanaga muntu uyu ethiritwe ari thina inene kiria karima kwa ibinda riraca riu mariromba ukaria kuma gituoni kia borisi kia Muthara na akiere MC wa guntu guku nyuma ya kuriunga na bona uritie borisi gwikira ukaria guntu ku akiuragia nkinyagia muntu uyu ayukirwe gariera kiwatho oreo Kevin Kimathi atuamberie na inu. Ugwano butite nambere kurumira karibala nyiro wa dini ya Muthara shingone bunge ketiganisti na bwenyume ya muthwani ruo mwe witho kamishin kulokia etano akiringa risasi kuna morotu ya kurita kariba momoyo tuko bokira ruari dayuri thali ciambia kuringwa ciumete na roro ciaringwa ciaya cieko ya ciarwamira mbomene muguro kwa maururo kwa cianjiri ucho tulu ciaringwa ciana makoko ndaigwa karrakara ndaigwa ubundoki kitha kia ruoro ka thai magashinira kirawa ndaigwa karrakarome o thayu cianjiriria kokwa ciaratha mwanka tha inyanya irathete noro ndi baraitire baekwina mabakinya na itina aranjirene baringa ingeinya riu ende tutabaibiri ringi amwankira riu ende batu twithinene tutikumenya ni ate kwa kara nontu thai muthanya twisasawa lakini kwatuka au ithinene tukaithira turi tutiumirinya kwatia ta tutiumirinya kona weru muchie ntikumina inya tukarara nontu bubo muchie tutirara na tukarara MC wa Muthara Aurelio Murangiri kumania kwibwa mpitho kwina aliongirite nterei akimenerie na akiurio muthwani ruoyo uyukirwa matali yake watho no swana no arua muno kulokia akinyelia kurio karia kuongelwa ntere izi araura kiara levo itanda arabiri kenda arathana kenda mbuona muntu okuratha na kambue ni untu butebui na nchokeria askari nkatho no untu ibarokere nturai na reto aria boto akikishira bakendelea kubuithi uchunguzi bamenye thina na areri na bamenye nwa ina kitendo ekariu lakini ndenda kuromba antu ba Muthara ibakarwe na antu ba thamama na lanyiro ibakarwe na kinya community policing no ntwireo twirane uma eke akwithira muntu abuthitie kitendo ki na kumenywa kandombe antu baiturie baite bandikithie kwa borithi na borithi niyo netwatie kwata muntu nontu imwalifu na mwalifu atumba kwithira rwenu inyoke agwithira imutonyo kwa kana ne abau kana imwaronyo kwe ani untu mwankatha imuthwaniro uyu atirekirwa mpine Murangiri na kuria bundukira cia NPR ukinyithwa nao na mpwe muno ni untu kwethirwa nirari ku isietethia bonene KPR wetu nontu inkumenya mubango uyu reo ibawe bundukira chatwikire ichiayanwe nontu union kanjira tombeke wikaria kuma ke maitha yome na kinya maitha ya ndene nontu KPR tebo karia kidira ngugethira kwina antu beito twithukira ng'ombe kana mantu yangi kinya betu ke agwethira kwi muntu autenda kitendo yontu yakiuke ki KPR bakaomba kabiliana muntu yo no ke akwethira bunduki tenture na chietu ira cia lali na chienjare na cia uma ira ikwenda utethia antu betu tutitethuka so ndenda kuromba process ira ya KPR kunenkero bunduki ni arakishwe especially Rwanda ruru wetu kenda tomba wikaria akenda antu beto baumba okarania bebongwa no ntuke agwithira kugare na KPR no imwe kana yele bunduki chio ikethira ni rare ntura ndira yuti aringa wa ni alifu bau baraba itura inya bakaringe mo yele che kumakia baitethia India karibona itio kinene buraba kuria kambi ya polisi ya Muthara ni ukaria kuongelwa ntere uyu ni ontubu aboyo na bote bwa kuthiranga o toiromba buru thirikari ne yoke manto yu makini ne to shughulikire nonto batwende thayu twenjarene twithinene nonto ri tutikumenya kithira bara bageyo tuko kana kithira no thilira barari ni ta thira ende to shughulikire nonto batu bomba kubunya to kwete nonto kya kona oti muntu akwire otuko to shughulikire to kya kuthira thirikari bwe thirikari botoshughulikira buru nonto batu tukona twithinene nkiripotera Weru TV kuma Tigania East Vita wa Kelvin Kimathi.